spavaš manje od 6 sati, duže od 7 dana, tvoja biologija je 10 godina starija. Ponaša se kao 10 godina starije. Tvoja ukupna biologija. Ako spavaš kraće od 4,5 sata, pošto se spava na parče, na po sati i po vremena, ti oko 80% imaš manje mentalne kapacitete sutra nego što bi zapravo. Mi smo generalno kao civilizacija nenaspavani. 75% ljudi ne spava dovoljno i ne spava dobro. Recimo, počnemo pijemo one tablete. Ne postoje tablete za spavanje, postoje samo tablete za uspavljivanje. Taj bensedin koji ti popiješ, on se umeša u algoritam spavanja i seče ga unutra i ti se ne naspavaš. A spavanje je vrhunska tvorevina prirode koja je napravila da se ti potpuno oporaviš. Sad, ti to recimo ne znaš. Recimo, deca kad idu u školu. Kod dece, kod tinejdžerske dece, deca biološki programirano odlaze na spavanje oko sat i po do 3 sata, pošto na sat i po je, kasnije od roditelja. Tako je napravljena priroda, tako. I bude se kasnije. Sad ti zamisli, ti budiš dete u 7 sati u školu i budiš ga recimo, ako oni kreću do 15 do 8, ti budim ih u 7. Znači, zamisli da tebe neko probudi 7 minus 3. Neko budi u 4 sata svako jutro. Tako se tinejdžer osjeća kad ga budeš ujutro. Samo što je mnogo plastičniji od tebe. Možda drži. Mi smo umrli, ne bi nam bilo dobro.